daya, tan kaskas na ang dininamag na inba alas Jesus ato'y sindaga, kamay sa lakan din ipugaw na. Madaydayo si Diyos, yamabigbig sisiya, ang naipugaw, ang muanda kuma, ay makasaganda ang Diyos ay Apo, pag-usin anak na si Jesu Kristo. Pag-usin dadan na po Jesu Kristo, inbayos idinatayat Kalbaryo, unggay nabayadan basbasol tako, pagawa ng Diyos mo mamati tako. Madaydayo si Diyos, yamabigbig sisiya, amin ay ipugaw, among anda kuma, ay makasaganda ang Diyos ay Apo, pag-usin anak na si Jesu Kristo. Ulay paygadwanin naragsak tako, akikat kadwata ko ang Diyos Apo, lumiwat gadang pinagsak tapunto, ilan takon rupan Jesu Kristo. Madaydayo si Diyos, yamabigbig sisiya, amin na ipugaw, ang muanda kuma, ay makasaganda ang Diyos ay Apo, pag-usin anak na si Jesu Kristo. Pag-usin anak na si Jesu Kristo. Matay agaw tako amin in behalf sin pamilya at kablawan mi din usaya usahan dat ako din kararag mit sapay kumata sin sasadan tako ay ligat inay sep ay ma-realize tako din kinasigad Apo Diyos sin biyag tako at unda kami masep ay maawatan mi ay si Apo Diyos at si siya rin makamu sinamin. Ya mailam ya po ay si Apo Diyos at malmalayad ang idawdawat sinamin ay kasapulan mi. At siya di na may ilam mi mapatpadasan mi sin timpun di ligat ay nay. Ya na din agaw ay din last ay series tako sin Lamentation. Yan munam namak din ugalit ako ay kankana wari usay ma-appreciate ko tan muwaday matay uno ligat ibilang tako importante unda tako ay umoy man atendar si lamay uno makipamunpon at dakta ko ay tulong na sin sa ay namatayan tan sin ligat ay day at least wada ipugaw ay tumulong unde da ta uray man no kanada on fresh din pagka-shock da sin ligat ay day medyo maliwliwada inya yan sin kamana da day timpo uno wada dumateng ay ligat sin biyak tako at for a time being baka insigon sin kagrabi na ya insigon abudi na coping mechanism tako at mabalin din panagladingit ako at waday dumda takon mabayag waran da tako din sin kaatikan nya at siguro ladak ay personal ay
baka wadang da takus na di duda ay manladladingit begotan waday namaga unda tako waday namatayan unda tako yan din imgay imun unamo sila tako talaga ay lahi de lahi tako yan udwani siguro din for time being mariknata ko din pain din panakaiwad na di mabalin na waran dat ako opus na di manladladingit bugotan waday relasyon ay adin nan workout at din kaligligat na di at mabalin ay papabasulon tako din awak tako waday papabasulon tako ay pugaw yan mo adit ako on anadan at we become bitter baka wadang datapos na di nanang ay talaga liklik na una din sakit tinumnum tanwaday usa ay mabaling kanang takoy ubla ay adit akon naala uno waday usa ay ipilang tako ay nabanol asyat adit akon naa conforme nya part din biyak takong manladingit ay manladingit begotan waday importante waday nabanol ay namaga anda tako na yan din sa lusod na kasano ay iproseso tako na din liklik na tako na ay sakit inumnum tako sa banda kasano ay matulungan tako apo no bakun man unda tako di manladladingit kasano ay matulungan tako din usa ay ata ko ay manladladingit yan sinapalpalabas ay Domingo sinseries tako sin lamentation yat inad-aral tako din kaimportante na tas ay mabadangan tako din awak tako uno mabadangan tako din udong maipugaw ay manladladingit yan din sa lusod ko kaon yan kasano ay i-process tako din panagladingit anay nga oray mo suni amagan tako yan mamisan at narigat ay makaan din panagladingit kung kaman udwani kat nabayag ay magay sungbat ti apo Diyos yung panagladingit tako kasano ay i-process tako na no kasano ay mabadangan tako din ipata ko ay mamati ay manladladingit may din topic tako duani at manladingit makiladingit tako amin uno sin English grieving together at na din last episode din series tako sin ladladingit yan sin mo ilan nyo din Bible yung pakibukat yung ko sin ladladingit chapter 5 verse 1 to 22 uno sin Lamentation chapter 5 verse 1 to 22 sin kang kanay magadi adi palang nakdang yan din again din usaran tako ay translation of Ranat in Ilocano so anong ilan nyo sin Bible yung sin New Version musay usaran nyo may ilos ni din dongdong aw kananas din nya I hope nga din last ay series tako ay episode din series tako ay nay at numan bakon on personal ay waday panladladingitan tako duani mabalin ay mausar na sintapin din agon to no wada man di dumateng ay manladingitan tako mabalin abu ay dinay ay aral tako dan mabalin na makatulong na tako tas ay mabadangan tako din udo maipugaw ay manladladingit tan mamatiak ay sina COVID-19 ay nay kat ado din na apiktaran and it might be bakit man din kipuhin COVID-19 anay mabalin ay waday pasamas sinbiyag di amuta ko yan wada tako ay mamati ay available ay mabalin ay tumulong unday da yan how are you going to help them nya kat sin panagladingit it takes time wada udom ay they can recover by themselves uray susalat kada man recover but kaduan unda tako uray sakon kat
sinan panagladingit at kasapulan tako din ay ipugaw ay makiladingit ang tako. Din man ladingit ay ipugaw at kasapulan na actually din na ay ipugaw tapno makarecover ta. Nya, siya din assumption tako duani nga there's such thing as community lamen. Unwaday community ay manladingit. Sinan panagladingit ako talaga kasapulan tako din sa community, sa grupo. Kasapulan tako din gagayem ay tumulong ako toward recovery. Yan din sa lutsud ko nga ron udwani kat sinay sin panadalan tako nadi kang runan ay sa lutsud ay ledon tako ay sungbatan sin panadalan tako duani. Sino kumadi ko dawan tako on Dios sin manladladingitan tako. Tan alangan ay wat tako manladladingit niya. Ngain sinan panagladingit ako mayat ay wadas numnuman tako ay si Apo Dios at si siya din sentro din panagladingit ako. Wada si siya. Yan gapot ta wada si siya numnuman tako ay panagladingit at wada si siya. Wada pankamangan tako. Sino din kudawan tako ng Apo Diyos as usa ay counselor and as usa ay counselee. Mo ilang tako din dinay ay chapter 5 sin Lamentation. Na din usay inbagan din susarak ay komentare man nga dan si Dr. Villanueva kananas na one of the central themes in the final chapter of Lamentation is community. Suffering has a way of bringing people together. I think I mentioned this one time in difficult time is the best time to build relationship. In like manner, medyo similar din in bagan Dr. Villanueva kanana, suffering has a way of bringing people together. Nga kaskas daw tan the paradox of life is like this, in times of difficulty, in times of suffering, something good happen. Particular is nan sa pamilya at it builds the relationship together. Malagi po sin usay meeting mi ay bugaw sin COVID ay nay katwari na ni share na kami bugaw sin COVID ay nay kat families are beginning to realize how important in member sa pamilya. Dati adidan man video call, even not talking for each other for a longer period of time. And bugaw sin COVID ay nay they become closer because they use the technology to communicate man kinumusta, how are they going how are they doing now. Sa buhay mailat ako sin Lamentation at basahan ako din chapter 5 ay nay din tema na at recovery, restoration sa mahiyata adalan tako sin chapter 5 ane tan mo obserbaran tako niya from chapter 1 inga na chapter 2 in chapter 1 at mailat ako ay nanladingit sa ay balo niya na inusar din writer din sa ay balo ay manladingit sana. And then chapter 2 is the one who is a counselor ay layo na ay maki-sympathize sa ay manladingit. And chapter 3 at siyamot lang niya na nausar din one singular person ay manladingit. And even in chapter 4 at personalize amin din the expression of grieving. Asyet mo amay tako is nan chapter 5 mailat ako ay it involves community. So nung basahan ako which is adalat ako siya ni at tako ang kanan sinunod si English at must start in we together kamanadi nya dito sa mat ay ma-observe ako sin Lamentation ay tapnong ma-appreciate ako sin yat ako ay mang adal sina yan tasay ma-recover tako is nan healing
tasay maka waday kanang takon restoration bakan umanhay ay manbuo si usay community. Bakan umanay ay sumigad din makikadkadwaan tako no madebdebelapan di relationship tako sinipata ko ay pugaw. Mas kang runaan ta sa wada complete healing on wada complete restoration at kasapulan tako si Apo Diyos. Nga iso nga sin chapter 5 at maipaila din na deep need of the God who will intervene is nan timpon di panagladingit tako. Yan sin chapter 5 of usay mo observe tapos na it's not only an expression of grieving but more of prayer, a petition prayer. Uno din ibagatin kararag eman kutkudaw an Apo Diyos. Iso nga mano basahan tako din chapter 5 at tin ipugaw ay Hudyo at man kutkudaw da man kararag da namin on Apo Diyos. Nya at tasay again at tasay wada kanang takon complete healing o tasay kanang mawada di kanang takon complete restoration. God must be the center in our lament. Ono sin panagladingit ako si Apo Diyos kumaha di naimungsanan di nam tako. Iso nga ilugit ako nya yan ilang tako basal tako adanan tako yan tasay ilang tako ay tutuwa na mainwaday bibiyayo at pakibukat yo kasi sin lamentation ono sin dungdungaw ono sin nadladingit sin chapter 5. Let's begin. Verse 1 kanana sin Ilocano lagi pam o Apo ti napasamak kada kami talyawan na kami kat kitam ti panakaibabain mi. So ilan tako ay sin verse 1 pa lang mailat ako ay din kararag ana at kararag di bakon usay po gaw muadi at kararag di usay community. Mabalin na ibagat ako ay din entire Israel at siya na din kararag datan lagi pem is mean referring to God ilan tako na ta kami kami uno mi mailat ako na niya. It's really a community. Yan sinod kararag da on Apo Diyos kanana ang lagi pem o Apo. Sinod na din ay baga din lagi pem. Uno sin English remember O Lord kanana sin English niya. Yan mukha na ako din remember at bakon lang on intellectual state niya mo adi at no kanat ako no basa ako din Biblia ay no kanat ako kanan din ang surat on lagi God remember us. Meaning to say is that he is asking God to do something based on what is happening. Iso nga, layo na ibagaan, din kararag, no, iparaphrase ako kumadin, imbaganas na at kananas na, lagipem o Apo, God do something about what happened to us. Manamag ako, si, wada ko di amagam sin mapaspasamak, unda kami, ilaam da kami. Tan, ingay na ibabain kami. Nya? So, mailas na ay every time we read the word remember, ono bilibili, magkudaw, ono Apo Diyos ay numnumon, at layo na ibaga, and to do something. What is not, we do my reference, ay mailat ako sin Genesis chapter 8, in chapter 19 or even in Exodus chapter 3 wherein God do something for his people. God remembered the Israelites when they cry out to him when they were enslaved in Egypt for 400 years. Even he remembered Abraham or he remembered Sarah ay inkarinaan siya ay mawadaan da si anak ng Abraham. But now he do something. He did something
So nga, sido siyamot lang abo ay mailat ako sin chapter 1 verse 11 wherein din usay balo ay ng karkaragot kananan ilam ko, look and see. Every time we read this word is we are asking God, they are asking God to do something on the suffering ay mapagpadasan da. Yan ay tanod, sino din na napasamak unday da. Yan mo ilang tako na verse 2 igana verse 18. I will not read all throughout, but I want to give a summary. Ng mailat takos na ay these are the specific situation ay napasamak Jerusalem. Nga mong basahan tako sin chapter 1 igan sin chapter 4 at puro figurative niya, figurative speech. But now sin chapter 5 mailat ako ay these are specific scenarios ay napasamak ay lakamon di Israelita sin impuan ay nang dadaulan di nasyon ay Babylonia o Jerusalem. Bugautan inusar apol Diyos in Babylonia ay mangdusa sin Israelita. Yan sino din mailat ako na okay. Kananas na sin verse 2. Inala dagiti gangganaet ti sanikwami. Gangganaet ti agnanaeden iti taong mi. Usana ay situation di Israelita at din daga ay ingkarin apo Diyos unday da ay pantuanda baka not day da din manglaklakam sin kinasigid na di ay daga mo adat waday udo may ipugaw ay din kaibaw da at day da din man totoo sin mayat ay boy da day da din man totoo sin mayat ay ili da nya yan mo ilan takos na kat din verse 2 to 18 usay matay i-describe takos na pasay maawatan tako din likna diyat dinay community amang kakaranon apo jud kamanan arigan tak kaman matay iarik tako din usay usay tama ba unga kanan tako din usay ubing ay mansudsud un inana un amana din inyatin usay laway ipugaw ay nang sakit sin anak na. So ano din anak tako yan mansudsud da unda tako at i-describe da din napasama kun da duan man uga iladawan da mo sunod din napasamak and then adi man patingga din niya timing istorya inga duan man uga at kamana namot lang din iyat din tono din kararag anay di Israelita on apo Dios. So nga man sa saruno din sudsud da on apo Dios. So nga sinasin verse 2 mailat ako ay din boeda un din dagada at bakon da ida at timang enjoy ngwadi at din kaibaw da. Usay mailat ako na abot din verse 3 mailat ako at adu at din nabalo at adu din naulila mailabos na ay din mainom uno din udom ay magaybayad na yan ay kataguan da yan ingay lakuan da magadi panag-ilong unday da yan lakuan da abo din kananda yan mo ilahan tako din ay verse 3 to 6 at these are equivalent no tasay ma-imagine tako mo sinudin kasasa di Israelita sinat i-imagine tako the same situation denied mapaspasama ng OFW nung naman tako denied OFW ay tayo nanda din anak da pamilyado ta umuy man ubla sin udadawi apay tan ligat tinbiyak sina mabalin siguro ay adita po on man agree amin sina but I think nung may panggap sin makanis ng kananta ko is ng Pilipinas magay problema ngumno din panag-iskwilan di anak ya din udom ay mabalin na iyat tako ay waday na din tako ay amagan at magay pilak yan ito pangalan takos pilak yan oras ng ekonomiya takos ng Pilipinas at medyo narigat so kapilitan ay dinay da udong unda tako at umidad adawi
ay manubla. Yan siyempre no amay din na parents ay manubla od adawi. There's a feeling of abandonment sinan anan akiman at narigat di dinayda man ublaw adawi at imbista libre din kanendas na lakuan da din kanendas di pati mainom amin at lakuan da. So adit ako kang kanan iman on gaputawada dat adawi dinayda nan abro diyan na matin biag da maga tan amin at lakuan da. Siyamat lang na din mailat ako at ma-imagine ako din sasadang di Israelita sin tempo ay nay. Mailat ako abu ay sina verse 7 ingana verse 16 at kasin ay aminan dinay da Israelita ay din gapu ay lakaman da din dusa ay na bugaw sin basol ay inamag da. Yan mailat ako siguro, mailat ako ay baganas din basol di apumi at nailalakamon mi din dusad udwani. Tan din basol di apumi, ya din basol mi at lalakamon mi din dusa. Yan mo basata ko din Biblia no kanana na lalakamon da din dusa di apuda. Adidan lay din ay papabasulon da anggoy abu din apapuda modet na din panang amin din sa makarkarar ay ulay si siya po ay makarkarar at amin na ay nan basol. So nga isna mabasa takos na din kamayatan di ay mailat ako ay ugalin din Israelita sin mandadla dingit ay nay at akseptar da ay bugo sin basol da at lakamon da din ligat. At siya rin mabasa tako sin verse 7 ingana sin verse 16 nya. May natako abu sin verse 8 ay kasasadi Israelita at nanbalinda ay bag-un sin kaibaw da. May natako sin verse 8 sin verse 9 and 10 at imbagada ang apon Diyos ay palalo din ligat da. Palalo din ligat da. Yan ayabo in verse 11 at 9, one of the worst thing ay musaon ay lalaki yan waday kapsat ko, ya waday inata ko, ya waday asawa ko at na din lalawa ay numabalin ko at bakong tutuan ay nangyari sin Israelitan idi. Sin verse 11 kanas na din bababay at na-rape da. Ni-rape da din ay da kakadsa ay pugaw. Haya narigati ay ilaan din miyembro di pamilya ay ma-rape niya. Man sakit di. Yan may labo din ay da ananak ay lalaki ay mangkananapteng ay lalaki yan nanbalinda ay baa. Dayda din nanbalin ay tagagiling si makan para sin kaibaw da. Dayda din nanbalin ay baa tapno silbi da sin kaibaw da. At na din may da isna mailat ako abus na ay dinay da papangulo nga din dati dinay da papangulo at wada opisina da sin gate tapno amin ay transaction di business uno legal matters maamagsidi ingay na maga iyan dinay da kanang takuon lawyer danay da kanang takuon na respetado ay pugaw ay mangidadaulo tapno mayat tin ekonomiyan di sailit na magada. So nga kananas na magati respeto ay maila da sinay da amam ada. Usabo ay worse ay maila tapos na at ngay adidan amo imagine no into iyat na din manragsak bugosin isnambiyag. They forget happiness. Wow. Iyat na di. And na din pinaka-worse. Verse 18. Kanana, ngamin na panawanon ti bantay sayon, awanon mangitagtagi tao. Agdakdakiwa sadyay dagiti atap nga aso. Wow. Din templo o Jerusalem is a manifestation of God's glory. It shows that the presence of God is in Jerusalem. Yan kapot wadas ako Diyos ay makita to nday da mayat din kasasada. Iso nga when we say the restoration tanay din pinaka namaga nday da.
din presensya na Apo Diyos. Din adidam marikna din kawadan Apo Diyos. Nga physically kat din yat na imang bendisyon o Jerusalem bugotan wada din templo nas di at marikna din Israelita ay kaputa na dadal din templo nariknada ay magadin bendisyon Apo Diyos. Anday da. Iso nga bakan lang din na economy or physical aspect din na maga sin Israelita sin timpuay na imuadiat ulay abo din spiritual life da uno din relasyon da Apo Diyos. Iso nga sin biag tako as usay Kristiyano adit ako kanan na i-separate tako din physical ya spiritual, because we should see things in a spiritual perspective. Yan once ngamin ay madadal din maya ta pakikadkadwaan ta kun Apo Diyos at apektara na din amin. Iso nga manumnum ko din sa professor ko wala in baganay ng isurat ay bang bagbagan da kami papastor. Da kami papastor maminsan ngamin at kanan yung pagkabisiyo din mayat ay kasasad isnanbiag at bugaw sinan ado am amagan nyo. Yang kananay man yung mga bakon kamana di muadiat nuwang sa aywanan nyo din pakikadkadwaan nyo Apo Diyos babon sa bansa nyo sin kalina apply din spiritual discipline through prayers, meditation or fasting kamana di no aywanan tako you no aywanan nyo din relasyon nyo Apo Diyos, everything will follow. At may lain man ito tuwa di tan isnan biyag di Israelita nung magasi presensya Apo Diyos sin Israelita, the blessing of God depart from them. Yan mo siyamat lang din siyamat lang din kararag Moses in Exodus chapter 33. Kananas di kanan Apo Diyos on Moses may mga una kaya may kay Jordan ada may itapin makita ken unda kayo tanda kayo ay ipugawat kanahin kayo man rebelde saan kanana yang kanan Moses ay nakikalin Apo Diyos agpusot ito to mis na mo adi ka makita ken unda kami ay manbalaso ay mo yun kanaan. So nga importante launay din kawadan Apo Diyos. Yung kawadan Apo Diyos mamuta ko ay sigod yung pakikadkadwaan ta kung siya apektara na po din udong may parte din panagbiyak ta ko mabana sin ekonomiya din panagubla sin relationship ta ko isang pamilya relationship ta ko sin udong ay ipugaw may yan mo ilang ta ko din ay verse 2 and 18 ano yun actually is a repetition of complaint din nang isurat sina maniput sin chapter 1 inga na sin chapter 4 nya nadubli-dubli actually na ngam apay nga madubli-dubli na the question here is na apay nga madubli-dubli din ay reklamon di Israelita ay mabasa tako sin chapter 5 umuna madubli-dubli na ay reklamo tan maipalagip ay mantultuloy din panagladingit ti ipugaw nga din panagladingit at waday dumatang sinbyag di ipugaw sa yan alata ko na personal at yung panagladingit sinbyag tako at bakon usay agaw at anggay mo adi at depende din kagrabe di sitwasyon tako manladingit ako yan maminsan makarecover ako after here comes another situation ay manladingit ako kasi iso nga din dubli-dubli ay na it's to remind us nga din panagladingit sinbyag tako at it is really part of our life nga bako maminsan lang di mapasama ka na may kadwa apay ay madubli-dubli din reklamo din Israelita sin panagkararagda ang Apo Diyos at kanan na tasay may paamo ay mantultuloy din pantaltalkan din ipugaw ang Diyos ulay sino di mapasama ipapailan din na ay kararag ay na sin Lamentation chapter 5 nga danay madubli-dubli ay reklamo ng Apo Diyos at tasay maipaila o maipaamo ay din uri mo kamana na ay ligat ti Israelita itultuloy dapay dudan ay mantaltalok ang Apo Diyos ipapailan nas na ay uri mo sino din mapasama kadin na naidan na lintag ay pugaw Diyos at
si Apo Diyos pa dudan din pankamanga da ore mo sinudin mapasama. Tan again, mabalin ay sin lawa na pasamak undat ako at mabalin ay dua din panturungan na. Mabalin ay din ligat uno din panagladingat at mabalin ay sa di gapu ay umadawit ako na Apo Diyos. Sinasabot, mabalin ay siya din gapu ay mas pa umunog din relasyon tako ng Apo Diyos. Yan din nangisurat sin lamentation that he choose this good one ay dinay panagladingit na panangitultuloy na ay manreklamo ng Apo Diyos at whatever happened, he hold on to God. And that's the good beauty sin lamentation. It is not a lament of giving up on God, but a lament of holding on to God whatever happened. Siya rin usay mailataos na. Maudi at maibaga ay dinlawa ay napasamak sin ipugaw at amoy ang makiliklik na si Diyos. Actually, danay ay reklamo uno panang express din ay nangisurat sa sakit inamnum ng Apo Diyos. It's not only actually din nangisurat lang sinatin mangreklik na sin pain, but this shows that God cares. Nga all these things ay napasama kay Israelita at ang Apo Diyos. And it matters to Him. So nga, apay nga madubli-dubli because God cares about His people. Nga all this suffering matters to God. At I will explain that later after. Yan din maudi ay part ay adult ako niya. So, sino din ma-adult ako nga rod? Sino din ko dawan tako ng Apo Diyos as we mourn together, as we grieve together. Bakit ako lang manladladingit nga muadiat dinlaydan tako habang ay manladladingit ako at mangkudaw tako ng Apo Diyos. Yan sino rin ko dawan tako ng Apo Diyos at sinay may basar sinalat at na kudawan tako ng Diyos taway amago na sin panladladingitan tako. Verse 1 says, remember, O God, what happened to us. Meaning, God do something. They are begging God to do something about the suffering. So nga, in application na undat ako at kamana na, ay mo manladladingit ako at bakon lawa, ngadat i-encourage ako din awak tako, ay Apo Diyos, pangasim ko, kananta ko yung mga niyan. Sika ko di mga comfort. Na din napasama ko sa kon, ay mabalin ba, ay sukatam din na magaon sa kon. Ay mabalin ba, ay agasam din sakit ay nay. At, mudat ako abo ay mamati, ay waday, ipugaw ay liwliwaon tako. At, numaminsan din na manladladingit at adi lang kaya mang kararag. And then, sino kararag tako, tanda tako di mang liwliwaon dita. Din kararag tako parang dita, kamanan na matlaong kuma. Ay Apo Diyos, ikararag ako si kayong ko ay nay. Tanumabalin kuma at si din mga agas, sin sakit inumnum na, si kadi mang lilwa. Si kadi mang ipaila, sin kinasig ko, sin pasama ka net. Kamana di kumati kararag to para sin usay. Ledon tako ay liliwa, na ipata ko ay mamati. Uno ipata ko ay pugaw. Siya. Okay. Ituloy tako sin verse 19 to 22 ay din kararag ay nay at din part din kararag ay nay at din desire ay muwada man din nalitaw, muwada man din namaga at maitauli kuma. Okay. So ilatakos na sin verse 19 kananas na sin idimakdeng ay inbagada ang Apo Diyos in laway na pasamak unday da nadin mayat ay babasa tako. Sino din first word ngem kanana. Ngem si ka o Apo. Ups medyo nadin medyo
preno ay contrast sin napaspasamak. Lain na ibagas na ay nahay din lawa ay napaspasamak unda kami. Nadadaol din nasyon may Israelita, natay din arimi. Ngamuran mo kaman na din napasamak, mayat, tansik apo Diyos, at kumakaman sin gana. You are the God of all eternity. You are the King of all eternity. When we recognize that God is the King of all time, from eternity past and eternity future, why assurance na ay si Apo Diyos at mayat ay pantalkan tan si siya din makaamusin amin ura din kanan takon lawa ay napasamak anda tako yan kanan tako na din Israelita at nadadal din kingdom da nadadal din natay din ari da ilang tako din kanan na si Apo Diyos pa at agturay ka iti agnanayon nga awan ingana. You see, maminsan ay din here's one of the observation ng mailak. Urasin among Christian nung may panggap sin politika talaga ay adi naman kinaawatan niya nga uras ako na bu wari babarkada ay papastor. Ako medyo pro-act is nan amin administration. I try my best to be neutral and I want to stick to the issue. But I observe nga ayaw masyadong ay bakit talaga ay i-compare dahan past administration and to the present administration nga din. Present administration kanot may mo din past administration. Really? Iso nga obserbaran ako when it comes to politics complicated and we disagree on our views when it comes to politics. Let it that way niya, but what silence in our differences when it comes to politics is that God is the King of Kings and He is the Lord of Lords. No matter mo sinudin prefer tako ay manturay ay presidente, no matter mo hinuda din kanang tako better, God is in control. He's still the King of Kings and Lord of Lords. And this president and this authority are just puppet of God to accomplish His purpose. So while we recognize our political situation, we have to realize that ultimately God is in control. And that help us face din situation tako duani even kanang tako lawlawa din situation tako or let's say medyo questionable din iya ti gobyerno tako mangilakad sin ekonomiya tako. And that's true, but still, for us Christian, we have to be reminded that God is the King of Kings and Lord of Lords. Nya, ilan tako po sin verse 20 kanana. And here's the question, a question of asking God to do something kanana. Apay abinaybayan na kami itinabayag. Malagip na kaminto nga tapay lang. It is a question of hanging on to God. Here's a question, this is a question din kinamatalak ang Apo Diyos. Kasi, syempre iman, tandin gagangay ay numnum takwa ipugaw, at nadin ugalin Apo Diyos. As mo i-compare mo sin sa saadan takurwani, kaman adi iman, man reconcile. And so as a human being, it is natural for us to question God for the things that we don't understand, and that is okay, because we are acknowledging that we are human being, that we don't understand what is happening, and God wants that. God wants us to express that before Him. Nya,
yan verse 21 kanana isubli din na pinaka-team di lamentation. Isubli na kami ken ka o Apo. Isubli na kami. Isublim kadida di sigod adayag mi. Nine. The theme of lamentation is restoration. Din tema din ladladinget tasay maitauli din sigod ay mayat ay pakikadkaduan di ipugaw ang Diyos. Yan no kananta ko no restoration no kananta ko isublin itaulin Apo Diyos at bakan din maibagbagalang maipanggapsin maitauli din mayat ay salunat maitauli din arida maitauli din mayat ay ekonomyada bakan sidoy muadi at tinlay din ay bagas na ay maitauli at tanadadal din Jerusalem temple din presence Apo Diyos at namaga din kadawandas na at din presensyan Apo Diyos maitauli ko ma tanuan say maitauli at apektara na din amin ay banag apektara na din ekonomiya apektara na din salunat apektara na din yate matagwas sa ay nasyon at siyamat lang abun dat ako ay mamati no kanat ako on Lord itaulim ko ginamaga at we are talking about the spiritual things na din mayat apikadkaduan taon Apo Diyos at kumaman pa dudan. Yan, siyempre, dana ay panagkadaw takon Apo Diyos, bugaw tang waday, lawang amin ay napasama kong datako. And we are asking God to do something for the thing that was lost in our lives. Anya, verse 22. Kananas na winno linaksit na kami kadin namin pinsan tipong tut mo saan kadin mabaawan. Wow. Medyo ado di debate scholar apay nga din lamentation end with a question. It ends with a doubt. Nga din last verse the lamentation is an expression of uncertainty about the future. And so medyo maulaw din scholar apay nga din ang isurat sin lamentation that he end with these words. It's a question. It's a question of who God is. It's a question of uncertainty about the future. But dingam din mayat ay ilang tapos na ura mo kamana di it's actually good thing nga isnan biag tako ibagbaganas na and the same thing matlang na tako isnan biag tako in life on earth there are a lot of uncertainty. We don't know what happens in the future. Siyam lang na nga dinay question anay it's equivalent matlang pud sa saadan takulban sin coronavirus anay what is our future? Can we one of my friends says that we cannot implement plans unless you measure the problem. And here we are hanging. We don't know how to measure what the problem with sinay kanang takong coronavirus anay. And how are you going to make plans? As a church, ay sa gimong gimamati. Kanang takuan na, sino rin amagan tako as gimong gimamati ng LTCB? Isan sa saadan tako doon. And to be honest with you, I don't know. I don't know because pigaan ay maipaginak din manormal din biyak tako. Ay nga na doon magay bakuna di coronavirus. Actually, din pag-election situation, amagan di gobyerno takot, balbaliwan na lang din terminology, amagan na. But when it comes to plan, akong concrete plan to defeat din na coronavirus na alit akong maila. Wada kaya kananta kong enhance community
quarantine. Wani general community quarantine. It's just a changing of terms, but basically the same problem, maganan value. And how are we going to make plan for the future? And so, same thing with lines in verse 2 ay 22 ay it's a question of uncertainty. Ngam, mailat ako apo ay din sungbat apo Diyos sin na question din ang surat sina at we have to read this with the entire scripture. Nga God actually answered this prayer. Nga nung mailat ako sin udong may passages in scripture, God actually answered this prayer. There were three major events wherein the people of Israel went back to Jerusalem. The time of Ezra, the time of Zerubbabel, the time of Ezra, and the time of Nehemiah. And lately in 1948, Israel became a nation legally. And we can see niya nga God answered this prayer nga actually God cares for the people of Israel. Nga sino din maaral ako apos na nga same thing lang na ako ay mamati. There are questions in life. There are when it comes to to the future of our children din kasi masakbayan din ang anak ko at adit ako abong ma-predict. Ngam isnan sa lutsod tako ay nay at sino din mangipagbagaan takos na ay saludsod ay di ipugaw maga sino si Apo Diyos, and that's a good thing. Nga with all our uncertainties we bring this before the Lord and God will take care of this. And this is a lesson ay maalat ako sa apay or mabanay kanat akong the beauty apay nga in patinggan din ang surat sin Lamentations sin kamana na ay saludsod. Siya nga if we read Lamentation chapter 5 in light of the entire scriptures is actually a content of hope. There's a message of hope. A question of uncertainty, but at the same time it is a message of hope. Because this question is addressed to the God who knows everything. The God who is in control. Yan, sino yung maaral tako? Sino yung kararag tako na Apo Diyos? Sin panagladladingit tako? Nga even in our uncertainties in life, sino din kudawon tako na Apo Diyos? At na may kadwa, naaral tako. Kudawon tako ang Diyos, itauli na din siguro ay maya, tapakikadkadwaan tako. Ansi siya. Nga isnan panagladingit tako kat mabalin ay bakun man na maidin masiga din pikikadkadwaan tako na Apo Diyos muadit din na physical aspect ay namagaon da tako yan dadi din panladingit tako nga adit ako maiwasan nga din namaga ay banag unda tako at mabalin na mapiktaran na bodin iyat tako ay mangilaon Apo Diyos uno din iyat tako ay makikadkadwaan Apo Diyos iso nga uray mo kamana din niya mamate abu ay sinsaya sa wada udum datako anak ko wada udum datako nga in fact wada may ilat ako ipata ko ay mamati nga urasin palalo ay ligat urasin mansasarano ay ladingit ay napasama sa biyak da they become a model sin gimong mamati tan they keep on trusting God in spite of adado ay lawa na pasama kung da waray na tayo waray na sakit and da but niya they keep on trusting God and siya matlang di ay mangipalagip unda takong hey in life part in biyak tako din panagladingit in life part in biyak tako din panagladingit lang ang road we are not so sure about our future but here we have we have a God who knows all this yan baka waran at this is very encouraging para sin udom ay
ipugaw unwara mamutako ay naulila na dagos. Siyempre din naulila at nung ngay mo din amara inara sin kaubing da pa lang. The question is here. What is my future? Sino din pasakpayak ni tangkamat na magasi amak mo ni ina. And that's a hard question. And if we are able to help these people, or if we are able to help ourselves, if we are in this situation, but kamayat na ilaan ta ko sa apo Diyos. And we bring this before the Lord. Idata ko na apo Diyos na in God, at ungay si apo Diyos ay makaamo. Anya, today, yan, usa ay maila takos na is nang panagladingit gayam kat actually mausar na usa ay wagas actually, or one of the best thing or best way for God to bring us closer to Him. Siya din usa ay maila takos na usa po ay maila tako is na panang-aral tako sinan lamentation anayat no deny da nang mo din nang isurat sinakat pirmi din yat naman nalalading at tinapasama si siya. It's actually telling us nga siya ako din panaglading at apo Diyos ugaw sin lawan na pasama sin ipugaw na. This book of lament is not for us people. This is also the lament of God because of the sin that people committed. Yan manumnum ta ko si Hesus Kristo. Yan, manumnum ta ko si Hesus Kristo. Sin natayana sin krus Kalbaryo. Kanana yung mananapo Diyos. Diyos ko, apay nga timaynan ka. Yan mo i-connect ako din bagan Hesus Kristo sin lamentation anayat. Siyamot lang ay mailat ako ay God knows how we feel when we lost something. So nga sin amin na inarat ako is na entire book of lamentation. It is advisable no commendable on that ako ay muwara man dilawa uno sige rin napasama on that ako. We just express this before the Lord. May tuon dat ako ay sinang panagladingit ako. Mayat ay manladingit hinsangwanan apo Diyos. And how are we going to do that? Pabansin niya ako ay mangkararag hinsangwanan na. At na sin panagladingit ako at numnumun tako apo ay bakon tako lang manladladingit as usay ipugaw niya. Wadet manladladingit ako as usay anak apo Diyos. As a child of God, we are crying out to a loving Father who really cares for us. Nga numnaman tako po, when we mourn, when we grieve over the things that happen to us, God is actually kanang tako makiliklik na si Apo Diyos. Data po nya. So nga no tawlen tako din question takod kaw niya ni kanang tako na sino din ibagbagat ako na Apo Diyos sin panagladingit ako. At bagat ako na Apo Diyos ay din lawa na pasama ang natako at He will do something. The second is that God will restore us to Himself. And so how are we sino din application ng arudwani? Mantawlit ako ay din Lamentation chapter 5 is a lament of community. Yan mayata application na matlang dat ako ay mamatis na ay data. So sagi mong di mamati. At mayat ay nuwari man ladingit ay bata ko ay mamati at makiladingit ako namin. Yan I think is nan small group tako encourage tako lata. Nga numan pa narigat ay man open up sin adadway pugaw. I think the safe ay man express ang tako sindik na tako in a small group. Iso nga no da kayo ay wada small group na. Remember this book Lamentation. It encourage a community of
people to lament together in the presence of God. Yan yan mo undata ko abu ay na yan si kundaway ay mangliwliwa sin usay pugaw ay manadladingit. Tulungan tako kumare da man facilitate tako din panagladingit da. Yan, we bring this together before God. Okay? Isu nga totoo nga ro siya na din kayo plikaran din bagan ng Apostle Pablo sin Roma chapter 12 verse 15 ay kananay mo mourn with those who mourn. Siya makiladingit ako sin manladladingit at bilin Pablo di. Tan mailat ako sin chapter 5 ay din chapter 5 ano panagladingit di usay grupon di pugaw. This is a lament of the nation of Israel. Siya. So, again, manyaman tako na po Diyos sin ladladingit tayo sulat na ini. Kaman negative nga agpaiso no this is in contrast din udumay bagbagada ano Kristiyano kat magay problema maga no Kristiyano tako at we are not exempted from calamities, we are not exempted from pain, but yung diferensya tako sin adi mamati manladladingit tayo magay namnamada namunda tako pa ay mamati manladladingit tako sin sangwanan apo Diyos ay siya din makamu sin sasaaran tako ay mamati siya sa makararag tako. Apo Diyos ay amami yaman din kalimay na ay siya din mangliwliwa actually unda kami sin panagladingit mi ay si Apo Diyos at sin timpon di ladingit at makiliklik na ka unda kami. Salamat Apo Diyos tan din na Book of Lament at ulay man kanan mi ng patingga si question of uncertainties but mo basahan mo din entero ay Biblia din kalim at mailamis din sungbat mo Apo Diyos ay si kaha Apo Diyos at waray sigad yamayat ay plano apay nga impalubos mo din lawa ay napasamak sin Israelita ya musinuman din lawa ay mapasamak abusin biyag mi. Salamat Apo Diyos. Yan, kararag mi nga rod Apo Diyos nga nuwada man di manladladingit sin Apo Diyos. Wada na kami di manladladingit bugaw sin na duma-duma ay sitwasyon mabali na po ay din effect din ay virus ay I pray Lord na sika din mailamis na kuma din ligat mi kumagano timpo at siya din mausar tap mo mas asagan kami ang sika mas masiksikan din pamati min sika mas pay kuma nalawlawag ay mailami din kinasigid mo asay Diyos mi Apo Diyos siya na din yaman niya kararag mi sin ngaran Hesus Kristo Apo mi at amin tako'y mangwanin amen.